ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизори Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. бо мақсади пешгирӣ аз талафоти техникии нерӯи барқ ва сарфакорона истифода шудани он, масъулин аз роҳу усулҳои муосир ба таври густарда истифода менамоянд. истифодаи сарфакорона ва саривақт пардохт намудани маблағи истифодаи барқ дар таъмини пайвастаи аҳолӣ ва иншооти хоҷагии халқ бо қувваи барқ нақши муҳим дорад. қарзи корхонаҳо, ташкилоти муассисаҳо ва аҳолӣ дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯъ ба 48.2 миллион сомонӣ расида. бархе аз масъулон дар пардохти саривақтии ҳаққи истифодаи он беэътиноӣ зоҳир менамоянд. чунин саҳлангорӣ боиси пеш омадани мушкилот дар фаъолияти иншооти соҳа ва таъмини муназзами он ба аҳолӣ мегардад. пардохти ҳаққи истифодаи қувваи барқ аз ҷониби бархе сокинон, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Душанбе тӯл кашида, бо вуҷуди огоҳии масъулон дар ин самт беэътиноӣ зоҳир мекунанд. қарздорӣ аз ҳисоби қувваи барқ дар натиҷаи истифодаи бемаврид ва ғайримақсадноки он ба амал меояд, ки сокинон ва масъулони ташкилоту муассисаҳо ба ин масъала чандон таваҷҷӯҳ намедиҳанд. мутаассифона ҳастанд ин хеле корхонаҳо, ки аз он ҷумла корхонаи воҳиди давлатии обу кӯрезии шаҳри Душанбе, ки қарзи умумияш дар маҷмӯъ 10.8 миллион сомониро ташкил медиҳад ва роҳи оҳани ҷумҳурии Тоҷикистон, инҳо ҳам бошад то имрӯз ҳаққи истифодаи барқро пурра пардохт накарданд. маблағи умумии қарзи корхонаҳои саноатӣ ва ғайрисаноатӣ, масалан корхонаҳои бюҷетӣ, ин 44.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. чунин саҳлангории онҳо на танҳо зарар ба буҷаи оила ва корхонаҳо, балки ба фаъолияти иншооти соҳа низ бетаъсир нахоҳад монд. тадбирҳои амаликардаи шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе таи 2 соли охир дар навсозии зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли нерӯи барқ бо мақсади кам кардани талафот буда, ин омил боиси таъминоти бемамнуияти муштариён бо қувваи барқ дар ҳама фаслҳои сол гардидааст. зимни гузарондани корҳои назоратӣ, кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе чандин ҳолати ғайримақсадноки истифодаи барқро аз ҷониби аҳолӣ ва корхонаҳо ошкор намуданд. аз аввали моҳи соли равон то имрӯз аз тарафи шуъбаи нозироти фурӯши барқ шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе 7 ҳолати қоидавайронкунӣ аз тарафи корхонаҳои саноатӣ ва ғайрисаноатӣ ошкор шудааст ва 289 адад ҳолати ғайриқонунӣ истифодабарии қувваи барқ аз тарафи муштариёни аҳолӣ ошкор шудааст, ки ҳамаи онҳоро санадҳои қоидавайронкунӣ тартиб дода шудааст ва расида ба муштариён пешниҳод шудааст. ҳангоми рейди муштарак дар суроғҳои мазкур муайян гашт, ки муштарӣ беҳисобкунаки барқӣ хати интиқоли қувваи барқро, яъне масрафи қувваи барқро истифода мебарад. бе санади бекоркунӣ қувваи барқро истифода мебарад. шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе ахиран бо истифода аз низоми электронӣ ҷорӣ намудани механизми муосири ба ҳисобгирӣ ва ҷамъоварии маблағи нерӯи барқи истифодашударо тариқи насби ҳисобкунакҳои замонавӣ ба роҳ мондааст, ки бо амалӣ кардани ин тадбир барои пешгирии коҳиши талафоти нерӯи барқ, ҳолати ғайримақсаднок ва ҷамъоварии саривақтии ҳаққи истифодаи он мусоидат хоҳад кард. дар ҳоле ки раванди ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. дар ноҳияи восеъ аз бемасъулияти роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта таъмирталаб ҳастанд ва омодагиҳо ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. гузориши Ҳикматуллоҳ Ҳусейнзода. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонию созандагӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. махсусан таъмиру тармими роҳҳои маҳаллӣ дар ноҳияҳо бо ҷалби маблағҳои бюҷетӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ вусъат дода мешавад. дар ноҳияи восеъ ба таъмиру навсозии роҳҳо таваҷҷӯҳи кам зоҳир карда мешавад. дар ҳудуди ноҳия 42 километр роҳи байналмилалӣ, 67 километр ҷумҳуриявӣ ва 164 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мавҷуд аст. аммо қисмати зиёди ин роҳҳо вайрону валангор буда ба таъмири ҷиддӣ ниёз доранд. раи мо хитои кулуб бадахшон равои ҳамин ҳастанд. ин раҳоро оз ба ин ҳолат дига ягон намедонем чӣ хеле ки масъала ёра мебинад ин маълум. ҷамоати деҳоти Тугара ки ба маркази ноҳия хеле наздик аст, роҳҳояш таъмирталаб буда аз мадди назари мақомот дур мондааст. дар ҳоле ки тавассути иқдомҳои дастаҷамъона тозаву озода намудани кӯчаву маҳаллаҳо дар фасли баҳор ба ҳукми анъана даромадааст, аммо ҳайати эҷодии мо дар ин кӯчаҳо танҳо ифлосӣ ва
партовҳоро мушоҳида намуд. биноҳои валангор ва намои марказу маҳаллаҳои ин ҷамоат баёнгари он аст ки омодагиҳо ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар сатҳи паст қарор дорад. ин наворҳо асоси бепас аз раванди омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. барои равшанӣ андохтан ба ин мавзӯъ хостем аз раиси ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи восеъ давлат шарифов мусоҳиба гирем, аммо ном бурда нахост ба мо суҳбат кунад. масъулон мебояд ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир намуда барои сари вақт аз байн бурдани камбудиҳои мазкур талош ба харҷ диҳанд, зеро аз пеш ҷашни байналмилалии наврӯз ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар аст ки бояд дар сатҳи баланд пешвоз гирифта шаванд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Ховалинг дар доираи вусъати корҳои ободонӣ имсол бояд 15 километр роҳҳои маҳаллӣ таъмири асосӣ ва зиёда аз 50 километр роҳи байни деҳаҳо сангфарш карда шавад. бо ин мақсад дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Ғафур Мирзои ноҳия бо ҷалби мутахассисон ва техникаи зарурӣ таъмири роҳи байни ду деҳа шурӯъ гардид. дар ноҳияи Ховалинг бахшида ба истиқболи ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад. дар доираи ин тадбир бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ, дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон то соли 2021 дар қатори бунёди иншооти таъйиноташон гуногун ҳамзамон бояд дар 28 деҳа роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда шавад. имсол кӯшиш мекунем ки дар доираи 15 километр роҳҳои маҳаллиро мунфарш кунем. зиёда аз 50 километр роҳҳоро таъмири ҷорӣ гузарондем ва зиёда аз 50-60 километрро сангфарш намоем. дар асоси ин нақшаи чорабинӣ барои беҳтар намудани вазъи рафтуомади воситаҳои нақлиёт дар ҷамоати деҳоти ба номи Ғафур Мирзои ноҳия кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард бо истифода аз техникаи зарурӣ ба таъмири роҳи байни ду деҳа шурӯъ намуданд. роҳҳои мо дар воситаи боришот валангор шидагӣ буданд, рафтуомади мошино мушкилтар буд. ҳозир бошад мо ба воситаи ҳашар ҳамин роҳҳоро таъмир кардем. масофаи умумии роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Ховалинг 226,4 км аз ҷумла 110,7 км роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 115,7 км роҳи маҳаллиро ташкил медиҳад. дар доираи татбиқи лоиҳаи таҷдиду навсозии роҳи автомобилгарди восеъ Ховалинг 15 км роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта низ пурра навсозӣ гардидааст. таъмири роҳи деҳаи Токак ва даҳани шолки ҷамоати деҳоти Ғафур Мирзо аз роҳи асосии автомобилгарди восеъ Ховалинг шурӯъ гардида то пули болои дарёи Оби Мазор ва ҳудуди деҳа дар ду қисмат таъмиру сангфарш карда мешавад ки ин иқдомро сокинони деҳот низ ҷонибдорӣ карда барои ободии деҳа тариқи ҳашар дар якҷоягӣ бо кормандони соҳа дар таъмири роҳ дастаҷамона ширкат меварзанд. аз тарафи Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия барои таъмиру нигаҳдории роҳҳо имсол 72000 сомонӣ ва аз ҳисоби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бошад 43000 сомонӣ ҷудо гардидааст. бо мақсади вусъат бахшидани корҳо дар ин самт бояд рӯзҳои наздики асоби буҷаи маҳаллӣ боз 23000 сомонӣ ҷудо карда шавад. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар Суриya ҳамлаи гурӯҳҳои террористӣ ба як шаҳр пешгирӣ карда шуд. кормандони сохторҳои қудратӣ дар рафти задухӯрди мусаллаҳона даҳо террористро маҳв карданд. дар яке аз бандарҳои шаҳри Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка кормандони мақомоти полис аз қучоқчо 1.5 тонна маводи нашаоварро ёфт ва мусодира намуданд. қувваҳои ҳарбии ҳавоии ҷумҳурии исломии Афғонистон дар минтақаи Андари вилояти Ғазнӣ қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон карданд. дар натиҷа 11 нафар аз сокинони осоишта ба ҳалокат расиданд. шоҳидон иброз доштанд ки нерӯҳои ҳарбии ҳавоӣ нақлиёти сокинонро ҳадаф қарор доданд. дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии исломии Афғонистон дар рафти гузарондани амалиёти зидди террористӣ аз тарафи қувваҳои ҳарбии ҳавоии ин кишвар ва нерӯҳои созмони аҳдномаи Атлантикаи шимолӣ пайваста сокинони осоишта ҳалоку захмӣ мешаванд. хизматчиёни ҳарбии Сурия ҳамлаи гурӯҳҳои террористӣ ба шаҳри муҳраддаи музофоти Ҳамаро барҳам заданд. кормандони сохторҳои қудратӣ бо террористон задухӯрд намуда дар рафти муқовимати мусаллаҳона даҳо террористро нобуд карданд. дар ҷараёни амалиёти нерӯҳои ҳукуматии Сурия ду террористи худкуш таҷҳизоти таркандаи дар баданашон ҷойнамударо дар назди ҷабҳаи хизматчиёни ҳарбӣ ба кор дароварданд. дар натиҷа як низомӣ ба ҳалокат расида 4 каси дигар маҷрӯҳ шуд. дар яке аз бандарҳои шаҳри Нью-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка кормандони сохторҳои қудратӣ дар рафти гузарондани амалиёти махсус аз дохили як киштӣ 1.5 тонна кокаинро ёфт ва мусодира намуданд. қочоқчиён ин миқдор маводи нашаоварро дар халтаҳо ҷой намуда тавассути киштӣ вориди шаҳри Нью-Йорк карданд.
کارمندان مقامات پلیس شتات‌های متحده آمریکا ابراز می‌دارند که مصادره 1.5 تن کوکائین در 25 سال اخیر در شتات نیویورک کلانترین به حساب می‌رود. در منطقه های گوناگون شتات پویبلوی مکزیک کارمندان مقامات پلیس جسد 9 نفر را پیدا کردند. به گفته کارمندان ساختارهای قدرتی، ساکنان از طرف گروه‌های نشعجلاب توسط عراق به هلاکت رسانده شدند. طبق اطلاع کارمندان مقامات پلیس در شتات پویبلوی مکزیک میان گروه‌های نشعجلاب پیوسته تیرپرانی به عمل می‌آید که سبب مرگ ساکنان آسایشته می‌گردد. کارمندان خدمات داخلدار برای معاین کردن شخصیت جسدهای دریافت گردیده تشخیص می‌گذرانند. در شهر سیدنی استرالیا حالت غیر چشمدوش به عمل آمد. در خیابان‌های شهر مذکور پیدا شدن میلیون‌ها موش ساکنان را به هراس آورده است. موش‌ها وارد منزل‌های استقامتی، قهوه‌خانه و مغازه‌ها گردیده ضرر زیاد رساندند. سبب زیاد گردیدن موش‌ها در شهر سیدنی استرالیا در نمی و گرمی هوا ارزیابی می‌گردد. موضوع دیگر امسال طبق دورنما در ناحیه قبادیان در میدان 12150 گکتار کشتی بهاری گذرانده می شود که از این 7500 گکتارش را کشتی پخته تشکیل می دهد. گزارش تورعلی صاحب نظر از رفت کارهای صحرایی در ناحیه قبادیان. پختکاری یکی از سمت‌های اساسی ساحه کشاورزی مملکت به حساب می‌رود. از این لحاظ همساله در ناحیه قبادیان قسمت بیشی زمین‌های کارم محض برای کشتی پخته استفاده می‌گردد. امسال موافق دورنمای کشت خواجگیداران نیت دارند که در مهلت‌های مساعد معین شده در میدان 7500 گکتار کشتی این زراعت تکنیکی گرمیدوست را به راه مانند. در معرکه آغاز کشتی پنبه‌دانه در جماعت دهات تخت سنگین ناحیه روز کشاد صحرایی دایر گشته، در آن کارمندان مقامات محلی و متخصصان سرریاست کشاورزی ولایت به خواجگیداران و کشاورزان بابت راه و اصولهای منفعت آور کشت، شروع از آماده نمودن زمین، انتخاب تخم‌های منتخباب و با استفاده از تکنیک‌های موجوده در مهلت‌های اپتیمالی گذرانیدن کشتی پنبه‌دانه مصلحت‌های مفید دادند. در حدود جماعت دهات تخت سنگین با مقدار 3749 گکتار زمین کارم آبی موجود است که از آن طبق استراکتور و ترکیب کشت زراعت‌های کشاورزی 2610 گکتارش برای پنبه‌دانه برای کشت پخته ما جدا کرده ایم. در خواجگی دهقانی آریانا که 10 روز این موضوع نسبت به بالای ناحیه فرق دارد، ما کشت پنبه‌دانه را سر کردیم. نیت داریم که در سال جاری در موضوع 2610 گکتار زمین پنبه‌دانه کشت نماییم. با اطلاع بخش مربوطه ساحه عین زمان در ناحیه زیاده از 400 عدد تکنیکا و دیگر ماشینالات کشاورزی موجود است که این برای پیشبرد کار ساحه کشاورزی در ناحیه کفایه می باشد. همساله در ناحیه از هر گکتار به حساب میانه بیش از 22 سنتنری حاصل رویانیده شده، بعضی از خواجگی‌های علاهیده تا 45 سنتنری حاصل به دست می‌آورند. کوپراتیو تخم پروری خواجگی اوستو زیاده از 1000 گکتار زمین کشاورزی داریم که در 5 نماد تخم هستند که در هر یک موضوع مطابق به هم موضوع از تخم استفاده می‌بریم و امید داریم که از زیاده 40 سنتنر به دست بیاریم. پختکاران امسال نیز نیت دارند که با استفاده از تجربه و مصلحت و توصیه عالمان و متخصصان ساحه کارهای اگروتکنیکی پرورش پنبه‌دانه را خوب و سری وقت رعایت کرده حجم استحصال پخته را افزون نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفرов از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. در ناحیه‌های بخش کوشانیان ولایت ختلان خوراک چروا به قدر ضروری ذخیره کرده شده. چروا از فصل زمستان بی‌تلف برآورده شدند. گزارش خداداد رجب و اسکندری سعید. در ولایت ختلان جهت تامین اهالی با محصولات شیری و گوشتی و غذای پرهیزی چراهای مؤثر اندیشیده مسئولین امروز ثمره دلخواه داده ایستاده است. از ناحیه وخش اطلاع می‌دهند که از نصف بیش نقشه طولگیری از چروای میده شاخدار اجرا گشته تا آخر ماه روان از هر 100 سرمش 92 سری نسل خواهند گرفت و این رقم در تامین دورنما مساعدت خواهد کرد. خواجگی جامعوی چروادار باشد زیاده از 24000 سر برای بزولا رو در بر میگیرد که از همین 11000 میشو یعنی گوسفندهای زویان رو تشکیل میدهد. امروز در ناحیه معرکه به نسلگیری با مرام رفته ایستاده است. در این جاده کوپراتیو چروادار ناحیه موقع پیشاهنگی داشته در 3 فرمای فعال مالی میده ذات قرقلی چرواداران را موضوع کار بی‌تلف و زنده به دست آوردن برچه‌های نوزاد میباشد. این حال نسلگیری رفته ایستاده است. تا به امروز 5610 سر بره گرفتیم که 51
پاییز سرشمار اون رو تشکیل میکنند. سری همین موضوع در ناحیه کشانیان نیز چاره‌داران سعی می‌سازند که تا دوره به چراگاه‌های تابستانه راندن مال عامل‌های موجوده را برطرف کرده به مشکل چاره‌های خود را به نقطه لازمه سفر برنمایند. در این ناحیه اساس چاره‌های آن را فرمای مال مایده کооپراتیو 3 ساله تجارتی حاجی محمد شریف تشکیل داده، عین حال سرشمارش به 8020 سر رسیده است که زیاده از 5000 را میش زایان تشکیل می‌دهد. معرکه برگیری خوب است نظر به سال گذشته را تا حاضر 2500 برای ما برکه کردیم. طرز نگاهبین و امگذرانی سری وقتی بایطوری بود که امروز چوربو فربه سالم بوده در اطرهای بهادر سفرов، رحمت بوریف و خورشید سفرov تا امروز تلف چوربوی نوزاد به مشاهده نمی رسد. بعد انجام نسلگیری اول ما برای بیماری انگلی داروی میزگرونیم، بعد این بر ضد کسلی‌های سرایتی سوختنی و بوی سوم درد بوم درد امگذرانی کرده می شود. در ولایت ختلان از رفت معرکه طولگیری می توان خلاصه کرد که امروز وضع چوربو رو به رشد و افزایش بوده، دسترسی آن به اهالی چخیلی که در بازار و دکان‌های جمهوری مشاهده می شود خوبتر گردیده است. خدادادی رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ولایت ختلان. امروز در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2019 بین دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال‌های نقره چمپیونات تاجیکستان و تیم اهل جایزه‌دار نقره چمپیونات ترکمنستان برگزار می‌گردد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکارانمان. در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2019 بین دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال‌های نقره چمپیونات تاجیکستان با تیم اهل جایزه‌دار نقره چمپیونات ترکمنستان برگزار می‌گردد. واخوری گذشته این دو دسته که شام 6 مارت در ورزشگاه اشقاباد دایر گردید با حساب 1-1 مساوی جمع بست شده بود. حساب را جهانگیر ارگاشف حمله‌گر خوجند در دقیقه 13 باز کرد. بعد 16 دقیقه دیدار دوردیف حمله‌گر میزبانان حساب را برابر نمود که آن تا آخر بازی تغییر نیافت. نعمان جان یوسفوف سرمربی دسته خوجند در صحبت با خبرنگاران گفت که ما مقصد داریم در بازی‌های پلی آف پیروز شده با مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا راه پیدا کنیم. بنابراین هیئت دسته را پرقوت کرده یکچند بازیگر ماهر را از باشگاه‌های خارجی و داخلی کشور دعوت نمودیم. در بازی جوابی در میدان خود تنها بهر پیروزی به میدان آمده می‌کوشیم که باخت پارساله را جبران کنیم. با گفته سرمربی خوجند به هیئت دسته 4 فوتبالباز خارجی دروازه‌بان دیوید کوپاتادزه و حمایتگر تورنیک جیمشل ایشویلی هر دو از گرجستان، حمایتگر اصلجان بگیم قلوف از ازبکستان، حمله‌گر ترسونالی رستموف عضو دسته منتخب ملی قرقیزستان قبول شدند. دسته غالب این جفت که از روی نتایج دو بازی معلوم می‌گردد در مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2019 در گروه د با دسته‌های استقلال تاجیکستان، داردای قرقیزستان و التین اسیر ترکمنستان رقابت می‌کند. یادآور می‌شویم ماه فوریه سال گذشته در هر دو بازی پلی آف جام کنفدراسیای فوتبال آسیا اهل بر خوجند با حساب عمومی 3-0 غالب آمده بود. بازی اول در شهر بالکن آباد ترکمنستان با حساب 1-0 و بازی جوابی در شهر خوجند با حساب 0-2 خاتمه یافت. مرحله گروهی جام کنفرانسیای فوتبال آسیا 2019 در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان میرسد. با مرحله بعدی تنها غالب گروه راه مییابد. بعد انجام مرحله گروهی نیم فینال و فینال بین منطقوی دایر میگردد. سپس رقابت اساسی بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2019 روز 2 نوامبر برگزار می شود. بینندگان گرامی، با رسیدن اطلاعات تازه شما را همکارانمان در نشر منبع اخبار آشنا خواهند کرد. خیر سلامت باشید.